खुरमजरे ISTV न्यूज़ बैंक ताब्रु पुनोपो तारामोक्सरे हौजिक नसिंग मरु बॉक्सिंग लुपिसी मणिपुर की लाक्तुना दिल्ली दा लेरिबा मियोय क्याना चाइल्ड लेबर की थबक का हेना सथरले हाइना मणिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली मसाना फोंदोरली कांगपोकपीदगी तामई फावगी लंबी सेमगी थबक क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे लंबी थिंगबी खोंजंग संगसलकदोरी अमदी ट्रुकपु नंबोल यांखनिपल सुबा सीसी मिट की सेमीफाइनल संख्रे बॉक्सिंग सनो पिजरे मणिपुर की लाक्तुना दिल्ली दा लेरिबा मियोय क्याना चाइल्ड लेबर की थबक का हेना सथरले ड्रग्स साबे मिगी मसिंगसु नोमनोमगी हेंगलले हाइना मणिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली मसाना फोंदोरख्रे नासी मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा मसाट के जनरल सेक्रेटरी एंडी ओइनाम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी राजीव वॉलंटियर डॉक्टर मालम निंगथौजा अमदी अतै मेंबर क्या सरुगाखी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी राजीव ना हाउजिक दिल्ली दा चाइल्ड लेबर से अंगक फंगना सथरे मिडिल क्लास फैमिली की मियोय सिंगना चाइल्ड लेबर की थबक सथरे अंगांग लाइक लाइक तमनगनी हाइना पुरकलगा लेबर ओइना सिजनरगा निंथि नुंगाइना तौबिदबा अमदी फुल सैबा कया तौबदगी सेंट्रोपा अंगांग फाबो मसाना थेंगनरे आसिगुम सिंग असि थोक्तनबा कनागुम सिंगना मसा सिंगबु दिल्ली दा खंगना सानबा मी लई हाइदुना संगनबा मतमदा सेक्शन गदबनी अमदे मसाता रजिस्टर तौबा यावना पाउ फाबियु मसाता रजिस्टर तौरबदी कनागुमबा अपबत थोरप मतमदा मसाना थिजनबदा लाइन थोकनी हाइखि जनरल सेक्रेटरी एंडी ओइनामना दिल्ली दा लाइक तंबा अमदी थबक तौबा लाकपा मियोय क्याना मखल मखा क्यागी निसा सासिलगा खना सैनबा मदी पोसै मामगी वाथो क्या लेपन थोरले ड्रग्स साबा मियोय सिंग इमुमनुंगदा सिनरबा मतुंगदा अमुक हना दिल्ली दा लाकननबगी थबक फावा पाइखलगनी काहेनबा थबक थोंग चथरप मियोय सिंग मीडिया के खुथांगदा ममिंग मथा फावा फोंदोखनी मासाना सतगदरुबा खोंजंग असिदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग मतेंग पांगबियु स्टेट गवर्नमेंट सु रिहैबिलिटेशन सेंटर सिंग लिंकड पिदुना मतेंग पांगबियु हाइखे की ममा मपा सिंगसिना अखोय मसाना इन्फॉर्म तौरपा मतमदा हेन हक्चिना लौरगा मसासे निसा चारे हबजी कन्फर्म तौबिरगा मसासिंग पुथो अथु मतमदा पुथोखिबा मरंदी मसी मखोयना आदा सुम लेरगदी अकोयबे लेरिबा महिरोइसिंग दसु संदोरपा याबगी कीबा लेबना मसाना तंगाई फदना मखोयसि मणिपुर सादोखिबा अदुना मखोयबु मणिपुरदा ममा मपा सिंगसिना मसामसु सिंग असि फदना रिहैबिलिटेशन निसाजे थादोअनी बगी केनो थादोहलबा मतुंगदा दिल्ली दा अमु पुसलपा दुगा अखोयना मसी की ड्राइव सिंग असि चथाबदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर लेरिबा सिंगसिगी सपोर्ट अखोयना सपोर्ट तौबियोना हाजरी कांगपोकपीदगी तामई फावगी लंबी सेमगी थबक चथरिबा से क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे मरि लेनब सिंगना अथुबा मतमदा यंगसिनद्रबदी लंबी थिंगबी खोंजंग संगसलगनी हारि हिरमसिदा रिपोर्ट मा कांगपोकपीदगी तामई फावबा किलोमीटर 100 सांग लंबी असि लुपा करोड़ 43 चंगना सही अमा मखाइगी ममांगदगी PWD ना सेम हौरखिबनी हौजिक फावबदा चादा 100 रोम लंबी असि सेम लोरे मफम खरदी सेम हौदबसु यावरी सेम लोरबा मफम सिंग अयामा क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे मफम क्यादा नुंग उबा यावरे लंबी असि की फिबम ngarang हिल एरियाज कमिटी के वाइस चेयरमैन तामई की MLA की खोनबौ न्यूमाई साइकुल केंद्र के MLA यमथोंग हाउकिप अमदी ऑल यांगमई नगा स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट NK जॉबना यंगसिनख्रे सही क्या की ममांगदगी सेंबीदना लाकपा लंबी असि सरकारना सेंबा होरकपदा प्रजा सिंग यामना हराउनकी अदुबो प्रजा सिंग के अपांबगी मायोक्ता थबक तौरकपा असि पेंडे अथुबो मतमदा मरी लेनबा सिंगना मीटिंग संगदुना अमुक हना लंबी असि फजना सेमद्रबदी लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनगनी हाइना ऑल यांगमई नगा स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट NK जॉबना फोंगदोरगली असी लंबी से जी किया की ममंगदा सेंबीदब से खोयाम न वारगा लेबनी अदुब हंदक लंबी सी लाप मतमदा क्वालिटी मेंटेन तौबिदबा जी अमासु चलोइदबा लंबी सेंबी से खोय स्टूडेंट की साइड की नुआइदबा खरा फोंदो सबन होजे की मसी लंबी से तामई टू मकुई गोलाई मदुदा खोइसे यानिंगबा ले अदु होजिक चोंकिनिंग मसी थोंलांगदगी मसी चोंकिनिंग फोबा मदुदसु यमना नुआइदबा ले मदुगुंबा अमुका सेंबीदबा मसी से क्वालिटी मेंटेन तौबिदबा खोइ स्टूडेंट साइड की अयाबा ब्लॉकेज खोइ तौरगा से थबक से तोहनगनी हाइबसे खोइ स्टूडेंट साइड कीसु हाइजबदी अमरोमदा MLA की खोनबौ न्यूमाइना अथुबा मतमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबी अमदे वर्क्स मिनिस्टर ना बिजेंग संगबिदुना लंबी असि क्वालिटी लैना सेंबियु सेंबा हौद्रिबा लंबी सिंगसु अथुबा मतमदा सेंबा हौदुना निंगथिना लंबी असि सेंबा लोइसिनबियु हाइना अपील तौरगली हुजिक सुरिबा थबक मैमसी क्वालिटी ऑफ यौद्रे क्वालिटी मेंटेन तौते क्वालिटी नाइना सुहंदिंगे अनमरी लेनबा कोई ऑनरेबल वर्क्स मिनिस्टर
amasung mari leinaba engineer sing da su kana takni taksu taktuna lei ana organization kya na su yaning da ba hondoktuna lei aduna asida ekhu government ge attention se megin se asida munna yeng han basi ina appeal tawningi maruina khoi honorable works minister amasung engineer sing si chalaga inspection ka tawbiraga ai tum cha chapanatna mayam si chalaga inspection tawbiraga contractor kanana quality naina thabak subra kanana suhawdobra contractor mayam da befitting punishment ka piraga moida blacklist tawbra ama tawbra natraga thabak si hana mu phajana suhanbra si tawhanninge na sumaina dum thamni ISTV News gidamak aikogi cameraman Jeban Konsum gidamak pawdam jariba Sunil Kumar ISTV News Tamai All Manipur United Club Organization Amukogi Yang Makada All Thobal District United Club Organization Sinduna Nubit Humi Satagaba Naha Singi Leadership Residential Camp Ama Nasidagi Yaripo Universal College Ta Hudokre Labdamasida Leriba Naha Singbo Leadership Ki Gun Siananaba Nationalism Amadi Mama Leba Kidamak Apabo Wakal Kanba Ngamnan Panam Kemasi Pangtokpani Haudopuki Tharomda Langathal Jilla First Member S.S. Budi All Thobal District United Club Organization Ki Advisor M. Rajendra Kokampal Ki President W. Maipak AM PKP Ki President M. Tatho Amuko Ki President Dr. Y. Mani Kuman Susarugaki Kem Asida Punna Mahiroi Nupamasa Madi Nupimasa Sandiromna Sarugari Loinana Ayu Amadi Nungtilgi Session Kaidoktuna Moral Education Art and Culture Sport Human Rights Crime Amdi Na Oriba Mahiroi Sinda Kanagada Hiram Kiada Akangai Kiana Wangangani Amuko Ki Vice President W. Gojendrona Nungyoiba Wafam Tamladuna Kiam Ase Manipur Ki District Marida Pangtokadabani Imphal East Ki Loikraba Matungda Thawal District Oina Ngasidigi Hawani Imphal West Ki Pangtholba Matungda Bisnupur District Asu Amuk Pangtokni Haiki Amuko Ki President Dr. Y. Mani Kumanna Hauzik Lamdamasida Miyamna Sathriba Mong Mato Asida Adumak Satharabadi Lamdamasi Matam Amada Kangkong Sarigani Ima Lebak Pu Nungsiba Ima Lebak Ki Damak Apaba Leadership Ki Gun Sian Bamioi Sing Siambatangai Fade Miyamna Su Lamdamasi Fanab Gidamuta Asigumba Karadi Tawfam Toi Haiki Mi Amoida, Ekuna Kadi Tobia, Egi Irei Paki, Iram Tawdi, Egi Kaligumba Karadi Kativitu Toina. Later Masam to South Navagi Matai, Kunkalaba Paina Haidagi, Madgi concept, Madgi national character, national job, Mamala Shibri feeling door. Karamakaida Su, Equai, Sumada Punsilaga. Manipur Labour Mission School Singna Ming Senbada Entrance Test Towi Yaroi Lottery Adumak Togadamini Haina M Suna Fondroli M Sugi Head Office Ta Pangtoki Pawimi from Amada Union President Tiam Naresna Entrance Test Towna Aso Sang Sing Masamasu Tamagi Sang Wankalakadaba Aduga Larabai Mungi Masamasu Sing Tamba Pangloi Dabaga Luinana Larik Like Suda Senza Sunja Tobagi Sang Wankalakadaba Maramna Lottery Adumak Togadabani Amaronda Hauzik Sathriba Mela Sing Class 10 Amasung 12 Ki Exam Gamari Lena Hayang Ating Batamle Karigumba Emson Tamliba Timba Sig Mayok Kanagum Singna Mela Torum Labadi Madugi Apapatagi Daita Mela Silabum Sung like an Pugadabani Harao Kumaisu Ating Batamle Haiki Manamakatana Tomisna High School da Sarusang Fungi Matanga Asumba Butoknaba CBI Nataba Committee Ama Semduna Tigat Hanbiu Hiramasig Marilena Emsuna Governmenta Haizabal Lake Hayang Pung Taramathoida Tamai Bandaleva Ima Kuntok Hanbida Miamgi Oiba Mipamama Pangto Kadori Masida Legal Expert Human Rights Civil Society Organization Club Marapabi Madi Mankrabai Mung Singi Singna Kananeba Sida Sargabu Haike Mission School Singa Huzik Mamang the lottery system Tormasi Huzik Mukuna entrance test the winning have si Msuna Masi Yabanga Moy Mramdi entrance test of Wasina Sangi Oya Malina Madu entrance test of Simsuna Tinjare Masi Mota lottery Oina Toraga Muki Satrasin Kandabani Aruga Aroiboina Kogi Mamang the Hokiba Mikrani Mamang the Msuna Melasin si Tamanga the Gilip Lepodabani Tamari to wear and Siro Matado Tinkrabani at the Maramaduna Zigmahata with them Sugi Bolanjas in a drive supplementum the Melato Botinagadi Madu Tokwa consequence putting Mila Committee Lekagi Simili Natuna Pogodovani have seen Sumakanjari.
Lamdeng the Labor Solid Waste Management Plan the Paitoropa Haina, Lamdamasika Kobe the Labor, Yum Kada, Paiselectuna, Miamgi, Haxel the Sauna, Akaiba Lady Hari. Hiramasikmatanga, Lamdeng the Labor, Pioneers Club from the Meda Paibiga Puna, Pomising Yoba, Yauna, Solid Waste Management Plan the Saturn Yangshin Cray, Ramki Enviro Engineering Limited, Hyderabad, Packet Plants Asida, Manager Oiba, RK, Madurzitka Unaduna. Karamna plan asidiga haing lak libano haibigi matang no wari sanake Women's Development Association ke handige member KAs Mani Sakina plans asigi mioi singna ningtina thabak tawdabana manamamadi haing lakpani amaromda plan asi yoba lambida phada haudi kaya amasu tadun leiri phada haudi porokliba gari sing makhum kupte masina koibagi khul kaya da haing paraknabagi maram amani haike Pochi dustbin makhum pan bada porokdana machit tauri bajina gari kino siji mari lainaba department athoba matamda yengchandragadi hoisi thingjalani haibasi thang Plan ki manager RK Madhurjitna hauzik leiriba phata haudi sing asi November 18 dagi komapul fawgi manungda purakpa phata haudi sing ni makhatana phata haudi amata lodri khul kayada manamamadi haing parakle haiba pau plan asre phangle hiram asida mari leinaba department su pau foundry masi thoktanaba anoba purakpa west bridge da arumba onba matamdagi hauna manam namdanaba madi haing paidanaba hidak tharagani plan asi hauzik ramkina pura paidri sangeng oina paikapani haike akhona madu haying se akhona laitana be jang pe akhona ham da sida webri nam dai re ba ado aho pusala podadi akhona madu hidak to ka faudre sengna haira gati matam du radi kaino se haying problem se laita ba ado hujikti akhona se sumba kaino khakla ne akhona feedback se phangjaram ni na ado hek pusala ba khuding gi akhona se webri se da akhona wait one matam da ado ida akhona haying gi kaino se ka tho se na doina na ju pd gi official sing su la maga mase doin lem na gare ba akhona Amoromda lamsang kendrigi manung senba lamdengi khul mari mangada thangnabai singsei kunrom hena phangdan leiri hauksongda leirba water supply ki problem ju yangsen ki water supply ase mongsongna yomsilaga problem chan lerba thengnaki Pioneers Club ki secretary L Ashok Kumar na khul singa sida atugum matamda sing phangana ba mari leinaba department da pukning singsilakli Saya tadi kau nilai lama connection tu boleh anak bak. Segi water supply scheme pura, kau di farming juga mudah lah ni. Mungkin segi sahab lagi ni tolong, mungkin tu melawan lagi apa ni bak. Anda kau jadi tahu kita tahu berapa tu, tahu kita tahu ni nama kiri, kau tidak melawan bak. Adu nama si harga dia kau mudah laga. Anda kau scheme mama sinjana bawa ni. Lising Samapal Morpudara Mangagi January Tang Tayata Rims Campus da CRPF na Nomai Kapada Dr. Tamlibu Mahiru Yauna Mui Mapal Lake Kidaba Todo Puning Singbagi Torom Ama Nasi Ayang Pali Leba LCP Community Hall Pangtokre Rims Pairings Memorial Observation Committee Amasung Diamonds Club Ayang Pali Anina Punna Sinna Pangtokiba Tormaduda Yaskul Kendri MLA Isan Singa IMC Councillor L Tombi Devi Diamond Club ke President Waimani Singa Amasung Ex Councillor S Momon na maroi bami sing wana saruk akhe tawungi mangoi na rims geta leiba leikhidra mi mapal ge ningsing yumbida miyamna leisukat tuna ikai khumna utki leikhidra sing da minute ani tumina leptuna awa phungdoki ayang palida pangthopa thormaduda MLA Isana Armed Forces Special Power Act ase muthatnaba miyamna punna honamina ba muthoktai sarkarna su act ase lokthok aningbagi apamba soina lerumgani haike Tamthi lewa thogok sing hai kadra asigi da thokkiba sidai imung manung singna taluga praja mayamna sida horpada kuiram nan sida laiwa praja singna kiba laitana mayok na wana wada court ki aini mateng lop lawin na si hai bo pangsai thamjage Kaksing ZPW Consumers Welfare Union na lusingduna Civil Society singi musing yauna lebaklai gas agent kaksing ge manager unaduna miyamna direct benefit transfer scheme ge apply tobda thengner bu khudong satwa singi matangda memorandum presentre memorandum asigi coffee sing National Consumers Commission State Consumers Commission DC thawala masung IOC da su thakre hari haji pagmaktana tema bemtang dominse break matung taramong seri Anal Naga Sales Association Sapikarong Subdivision ge Sayangkai Mapung Farak Pagi Golden Jubilee Thorum Sapikarong Kaitil da Pangtokre Thalmasida Sandal Kendrugi MLA Nunung Victor Naga People's Front Manipuri President Arongbo Newmay Anals Naga
Tangfi President Coherence Victor Analont Safes Association President RD Tunglelna Lusingduna Golden Jubilee Nungbi Maikum Hangdoki MLA Nunglung Victor na Miamgi Lusingba Ama Oirabadi Miamgi Wataduna Waref Lobby Hainabi Lebetai House Paliba Sakar Sina Kantadana Hector Tabak on Toknaba Honoriba Si Wakal Kantaningi Haiki NPF Manipuri President Awangmo Newmaina Housing Singi Lamda Hiram Kiada Sotaribasi Matomasa Kangdab Singna Mute Waikibana Ohenbani Lakadoriba ADC Mikalda Miamna Wakal Tana Apaba Lusingba Kansi Haiki Housing Government Miam City Party Miam City Akui City Lamda Karu Miam City Mumameda Adugo Mohoi political party agenda nangi lam protect awaba nangu protect awaba yawra yahudu aduna election matam da kyamron haiduna leirabusu yamron promise to leirabusu mohoi kabak na pangthok ngam si manam Wangoi Community Health Center se Zenemski Rural Training Center oina loksalagini haina sarkarna order thokibagi mayokta miyamna khongjang sangsalagini haina lokthokre Manipur Press Club ta pangthupa paugi mifum amada Protection Committee of Wangoi CAC gi convener Sherkhana sarkarna tholiba order se miyamna yabangamloi hana PAC orambadagi CAC gi thakta ongkhalakpadagi analang bagi lamda Hana Fangamda Kanaba Kaya Fangduna Wangway Madi Masigi Akoibida Ladiba Kulsing Miamda Kanaba Fangalibani Sarkana Handak local Ilba Kongtangasi Lakaba January Taramatoy Fabimanung the Handuk Trobadi January Taranitoida Ban Blockade Yauna Makalmaka Kagi Kongjang Sangslagani Hiramasi Matang Dangasi Memorandum Amasu Safe Minister Amasung Health Minister the Pisin Kre Heidi Apoy ultimatum Miamda Tamzari ultimatum se Labiba Zarasa Diva January Sigi Tang Taraga Matoi, Sandy, Povigi Manunda, Wamena, Koida, Pajasinda, positive Boiba, Resto Nama Pangraba, Hibadi, always say, Hanagi Hanaguna, Akoi Tambidra Batarabadi, Tang Tarani Toy Tangabani Tokabani, Jamari, Tang Trani Toydagi, Akoi Tisanika, Sankan Zagani. Minithong Hata Golapati de Leba Public Hospital da Angang Unabada Mama Lake Dabagi Wahuda Sound Irang Tolong Gadawagi Police na Laxil Hore Todo se Nasil Anganba Pung Marinom Tab Tokibani Todo da Lake Drabi Nupi Duguming Sanamasa Saitara Nepal Mapuro Muhammad Matem Uruf Lital Makong Dugini Nara Nubidang Warung Pung Manga Minute Contrarom Tabada Hospital Ming Sanduna Numidang Pung Mapanum Tabada Operation Torga Angang Nupi Masama Unaki Matung Tarakpada Nupi Sigi Angang Kau Lotoka Durubini Hana Operation Amutoki Nupi Sigi Fivam Hana Soxil Pagaloina Naseu Angan Bada Lake Dabin Harry Missy Sibu Yaning the Fongdotuna Emu Manung Irang Hortuna Hospital da Amangata Toa Number Honorapada Police Namyamadu Laxan Kibani All Manipur Nupi Maruki Hombudara Manga Suba Foundation de Platinum Jubilee Infal Jam Hall the Pangtopaloina Tara Manga Suba State Conference Hokre How the Bukitom da Manipur State Commission for Women's Key Chairperson Orambi Dr. C.S. Jamini CPIG State Secretary Dr. M. Nara Nupi Maruki President Sorosini National Federations of Indian Women's Key Vice President M. Sakisu Surgaki Nupi Maruki Lekidaba members in the Miam Ikai Kumno Utki Maruki President S. Sorosini na Hausi State Asida Nupi da Mute Minekia Setabat Nomonomi Hangal Ibasita Akiba Faure, Masi Kohanaba Punahonabatai Haiki, Dr. C.S. Zaminina, Manipurgi Nupi Singh, Tauna Fava Hiram Gada Saruyari, Matang Sabadasu, Siba Kiruidabini, Nubi the Setaba, Mute Mine Singh, Hangal Ibasida, Penda Fundopueluna, State Asida, Apabalusing Mototai Haiki, Dr. M. Narana, Malemda Maming Ledaba, Nupi Akti Kaitel Ohom Asigi, Mataki, Saruasi Hosik Fawa Karigi. Hangan duna tamlibano nomagi hingnabagi damakta question senduna pot yoliba nupi singasi faman dribano amaromda capitalism gi mayokta thengnadrabadi nupi da sathaba mute minei sing kaidong nu mutha pangamloi haike senjau paitan niti gi manungda yamna chakalaiba saswon asiga mari lene these are all manifestations of the capitalist part of development Samaj sida senjau paitan yukhat pamadugi chanapatha adugi manungda mashana tan thurp lai amane marmadra aigoi capitalism ki mayokda thengadrabadi nupi de chathariba crime kaidamida mapung phana muthatpum namoi masina su ai hangat chate
Imphal East District Handloom and Textile Gimiang Makada KB Handloom Cluster Sinduna Numit Taramangani Satagadaba Pimasu Sangba Tamba Masung Miang Wakal Taminamagi Tormama Nasidegi KB Hikak Mapal Awang Leke da Hudokre Tormasida District Handloom Imphal East ki OSD P Mina Kumari Development Officer CAS Surkumar Dolaitabi Zilla Parisat ki Hanigi Member W Kumar Miti Surgaki Mina Kumari na India government ki Torangamagi Makada Lemna Fisa Call Taring na Singba Pisabagi Kulai Kupai Sel Amasung Awangba Mamalda Lang Biringai Asida Pisabi Singna Tawayang Honaba Matutai Hana Putolamba Iongi Potokagi Hena Fagal Hanabagi Pandamda Machu Sangba Pazaba Kudhat Tamnabagi Tabak Satamani Haiki Nubilal Memorial Association Manipuri Mari Suba President Orambi Tera Amudont Akam Leka Digi Karababam Ibem Pisakna Laikidabagi Tarukni Suba Lehul Torunga Mari Lenena Magi Ponopom Lamnamdagi Nubilal Complex Power Kongsat Masakre Minute Ani Tumina Leptuna Awaf Hondoki Masagi say Humutara Taret Subada Laikidabi Ibem Pisakasi Miamgi Lusing Biamani Hana Nubilal Memorial Association Manipuri Standing Committee Secretary Netazina Fondorli Quantojum Kendra Tangnaba Masung Low Singugi Sing Pinanaba Project Pakalu Haina, Quantojum Local Council Communist Party of Indiana, Quantojum Local Council CPIG, Nepunipal Suba Segi Conference the Dapito Cre, Conference to the Local Councillor Nepumdoema the Executive Taram Sukan Krehari. Nupi Singna Mama Oreba Matamda Afava Angang Putokna Bagidama, Inkal Liba Nupi Masasing Training Pibigi Tormama, Nasi Quantojum the Leba, Ibudo Nongda Lael, Pakamba Community Hall Pantokre. ICDS Project Lamsang Sinduna Quantojum Kendri Oina Pangtopat Numit Manganigi Training Program Losinbigi Tormaduda CDPO P Lunkamani W Sumatiamadi Senior Supervisor TS Zamini Susuraki Loinana Asagi Mihut ICDS Ki Makadaleba Halfaramadi Wakar Singsu Suraki CDPO Lukamanina Sablagi Makada School Kaba Nupimasa Amadi Kadaba Singadu Survey Toduna Tidolaba Matunda Life Skill Amasung Nutrition Training Pigini Sahi Sudana Yum Panba Matamda Awaba Kya Teneriba Amadi Mama Urapu Matamda Afava Angang Sing Putona Basiguma Tormasi Pang Topani Haike Dr. C.S. Rajakumana Nupi Singhi Haksal Gamari Lenina Personal Hygiene Immunization Amadi Iron Fluoric Acid Ki Matanga Wanganke Saddle Tribe Demand Committee na Manipuri Yellow Proof Singi Manungda Aroiba Proof Ama Oriba Maiteibu Bharat Sangbidan ge Makada Saddle Tribe ke lista Salalu Haiba Kongjang ge Saru Uma Oina Thasi Tang Marida Oriental Levelers Association Wangkai Kongba Kaithel ge Khusam Naduna Kanane Nabi Mipoma Pangtokre Demand si Fangna Naba Honabada Amato Oina Honaminaba Haina Waref Lokre Manipur gi Bamboo Species Yangkai Mangage Exhibition ga loinana Museum Week ngasidigi Manipur State Museum gi auditorium da hokre sangnareba musicologist Dr. L. Birendra Kumar amasung Art and Culture gi Secretary K. Radha Kumar na maroiba music oina suraki taronga mari leinana taruk suba edition gi new letter ma phongki Manipur State Museum gi Curator Dr. L. Danapatina Manipur Fangba wa makhal yangkai manga tigatuna handaki exhibition de uli makata na tigatuna tungi damakta Tamauna ba museum na honagani haiki Dr. L. Birendra Kumar na awang polam na Manipur State Museum asi khwaidigi faba ma oidi haiki Art and Culture gi Secretary Radha Kumar na Art and Culture Department asi matamga sunubam ongda tabak tona na bakana honari museum asi gi leriba fibam kupna yengsin bga loina darka lebe staff masing sana nabam ongda lehalagani haiki estimate shape asi krai thagada gi kari tokane then we will follow masi khangda dai ko de wise Manipur government masi khangda dai ko wise and we should not blame other people akoi thabak to ba koi myam si krai chakada gi procedural steps to be taken it had confusion
But you have to be prepared now. I'm in business. Our culture is final what we do, kaya tiyapalo vision magi matungina is how to surakani. Jirebangi manung sana leba Saizang Kulgi Dukana Madi Kaitel Sang Hokiba January Amamadi Anigilona Bahinda Mai Taramba Todo Village Authority na Kanayanin the Fondoli Village Authority Assistant Secretary Leland Haukifna Pomi Singda Hiramasida Mari Lena Singna Yang Sinduna Mating Pangbiu Kanagumba Lamhen Tuhen Basingna Asing Matabak Asi Toroma Tarabasu Matunda Amuhana Tobigano Haiki MSF Imphal West District Committee na Sinduna Mamang Sehi December Kunipal da Pangthokiba Ahanba District Level Mathematics Mock Test ke result Lakliba January Tarahundoida Lautholagini Wenana Naminesida Makomatang Taraba Singimana Matumsu Yantholagini Hari Hausi Pawmatana Timabe Amamka Dominese Amukasona Taranoxri Sabok Kabui Kulda Arafti Maning Lekaigi Imaibel Singh Pureiromba Ibudho Likla Bisa Nongdomnu Larimbi Community Arafti Maning Lekaigi Isilina Singa Ameskoga Puna Gangagi Port Lanakre Makatana Ameskogi Thomi Singna Singham Kabui Kuldasu Atumhau Kudul Tamki Singham Kulgi Leisa Falamadik Pakang Palgi Mui Singna Ameskogi Thomi Singda Lengan P Kudul Tamki Haukiba January Anigi Ayupung Nipalum Taba Aduaida Sarangpat May Lekaidigi Senzam Ombi Sanazobi Sei Kuntaret Amasung Maki Sehi Ahum Makarom da Suraba Masanupa Senzam Lansen Baga Mapam da Satkani Tokarga Ngasi Pawa Tiba Kangra Hari Nubi Sina Tokiba Matamda Hangama Palgi Panema Setki Sorpon Masugi Purit Litki Hangama Pal Masugi Samtu Pima Inki Mark Fit Mangansi Anirum Wangi Mamai Koidani Masapai Lanchen Mana Jin Konga Masetki Angamu Masugi Jacket Malitki Kanagumana Tenabidi Mumunu Natraga Manaknapa Police Station Natraga Mobile number 9856613717 da Pau PBU Hari Kumalampa Imphal Electrical Division number 4 G complex da Hayangdi Hauna Banning Station Nama Tabaktoba Horgan Hari Consumer Singna prepared activate Toba Madi Research Copen Lobo Yargani Nomizing Natana Numit Kuding Upung Mapaldigi Nuntilpung Ani Fauba Banning Station Asi Hangani Haina General Manager Manipur State Power Distribution Company Limited K Electrical Circle 1 KS Kambagi Serolamana Kangalakli Hausi Makatan Asi Sanawi Pau Dominese Ngasigi Sanawi Pau da Anboina Sisimit Trupu Nambol na Langsaning Football Club Silongbo Maiti Bapiduna Yankai Nipal Suba Sarsurasan Singh KCSICVE Memorial Football Tournament ki Ahanba Semi-Final Sangba Team Oikre All Manipur Football Association Sinduna Mapalgi Team Mari Yauna Puna Team Kuntramatuina Suruk Yaduna Impalgi Polo Ground da Knock Out Basis da Satriba Yankai Nipal Suba Sarsurasan Singh KCSICVE Memorial Football Tournament ki Ngasi Sana Kiba Ahanba Quarter Finals Match da Trupu Nambol na Langsaning Football Club Silongbo goal ani mada mai tiba piduna semi-final sangkibani Trupu Nambol gi mai papagi goal ani adu L Sanatomba madi TH Ratana an behalf ki tara suba minute amadi apiba matamgi ahapa minute amada sankibani Langsaning Football Club Silong gi amata ngariba goal adu Pulmul Mukhimna ani suba half ki humutara matoi suba minute sanki an behalf ki sanaba hokibada Trupu Nambol na Langsaning Football Club Silong gi mai kaida kanna sanaduna goal ani sunuda mangjal thadun satki ani suba half ki horakpada Langsaning Football Club Silong gi sanori singna understanding laina kanna sanar labasu apiba matam Loiba Fawda goal ani amada Mangjil Thaduna Trupu Nambol na match asi mai pakibani Ngasigi match asigi conduct tokiba Central Referee Suresh na Langsaning Football Club Silongi Sanaroi Fulmuls Mukhimda double yellow card pibadagi red card piduna fieldagi mapal thuan ki amadi Trupu Nambol gi TS Ratanda yellow card book toki Mai Falaba Trupu Nambol gi courts Donald na fondo kibada how kibasai lisingni mapal gi CC mita runners of tahorbo matungda ngasi semi final sangba asina Trupu gi aniswa best performance oidi final sangnaba madi champion oinaba best level da honagani haike Like for the final Yam Tong, Saligari, the Samba, Shorgin, Kungamutara. The Hanakishna, Anishuba, best performance to Pujo. I give Lagariba, Ilan the Levy player, she did him a Apaba, like Travel, Apaba, and Hapat to Yawa the Polina. Lagariba, Gishna, I give technique, Yam, and high got my partner, Pankot.
ngasigi match asida maiti horoba Langsanings Football Club Silongi coach Freddy Karfana ahanbo aina sisimit asida saruk yabani opponent team gi performance khangdabana ahanba half ta khara sotana sanar lobasu anisuba half matungda opponent team gi sanori singi technique sing asoiba sing yengduna mai paknaba kanna sanaba ngomkhibani haina phongdoke. Losing is a part of the game, we know that, but due to silly mistake in first half, that's why we lost the game. So first half we play that opponent game, no? What they play, they follow that one. So in second half, I teach them, I tell them what we have practiced. So play like that, then they play much better in second half. But hard luck for us, that's why. Quarter final stage tagi future football promoter ge Muitaru TAS Tomsa G Anand RK Joykumar KS Rajan Khangamba and Imosa Amadi KS Ibo Bisakna best player singi mana final match power pigin hari ngasigi best player ge mana fanglaba tropunamol ge TAS Ratan Maitai da Selona Lupalising Amagaloina na track shoot Amphagi President P. Raghuman Kusinaki. Hayang Aniswa quarter final match da Jomi Football Club Surasampur Amadi Assam Regimentals Center Selonga Sanagani. Man of the best among Kangatana, where the Manapur Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Luang Sangbagi Luang Popa Cricket Ground Tim Tramatuna Sarugaduna Satariba Tarantu Suba Manipur Veterans Cricket Championship ke Nasi Sanakiba match da KSC Lambulena IWVCC Infal Westpo wicket Anida Maitiba Pikre Anbaininski batting Tokiba IWVCC Infal West na Hana Tors Ngamduna batting Tobada over Kungamanga da wicket Nepal Turgaran Samasuna Nepal Kakloki Masigi Pakumda Anisuba innings ki KSC Lambulena batting Tobada wicket Nepal Turga Apiba target adu yobungki match asida KSC Lambulelgi Gomilung na wicket ama amadi run yankani toiloduna man of the match lokre hayang Blue Hawk Cry amadi race Nagamapalga Sanagani. Youth Welfare Clubs Paswai Part 1 Sinduna Satriba Ohumrak Suba 7A side Juniors Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ayuki ahanba match da Lamphel United na Tagyals United po Pansel Nepal Marida Maitiba Pikre Anisuba match da MSS na Root International bo Pansel Taru Ohumda Maitiba Pikre ngasi nungtilgi ahanba match da YWC Paswai na UBC sayang bo Pansel Anima da Maitiba Piki YWC gi mai papagi Pansel Anidu Nongyins Amadi Nausana goal amamam Sankibani. Mighty Horaba UBC gi amatangariba goal aduna Surasna Sankibani. Anisuba match da Lamsang Amadi UBF Pansel Ohumuhum Sanaduna draw satki. Manipur hockey na sinduna thasi tang kunipandagi February Nepal Fawa Kumalampa Hockey Stadium da pangthokadruba Fasiber Wahangbam Toby Devi Selens Hockey Trophy Men's Open da proper and smooth conduct tono bamitara khankre NG Munindro Amadi CA's Balana Tournaments asigi director Amadi umpire manager oigin hari Thasi tang kuntra dagi February 3 Fawa Guru Nanak Dev University Amritsar Punjab ta pangthokadruba All India Inter University Men's and Women's Judo Championship ta saruk yagadaba Manipur University gi nupa amadi nupi gi judo sanori tarama khankre hari Kalabasing Thasi tang taranithoi gi nutilpung ani dagi Manipur University gi Dr Kamal Indoor Hall da coaching gi damak laknaba khangalakli Imphalis District Badminton Association gi sahi oiba general meeting thasi tang taragi nutilpung amatabada Eastern Sporting Union wangkhai da pangtholagni hari Master Athletic Federations of India na say sige April tang kuntaruk tagi kunmapan fawa Mysore da pangthokani toramba National Championship Gawada oina pangtholagni hari National Championship asida saruk yanaba Manipur team khanbagi athletics meet thasi tang tarataret amadi tarnipanda Kumalampak ta pangthokani Akupamarol Athletic Association of Manipur dagi khanglapa yagani hari